אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד, 20,000 כאלה. זה איום קיומי על ישראל. ולכן יצאנו למלחמת הצלה נגד איום השמדה כפול, ואנחנו עושים את זה באון. חיילינו, טייסינו. nyuma y'iki gitero nyine cya mbere Iran yari yagabye yaje kongerega bikindi hapfamwo umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli aho barasaga n'ibiro bikuru by'iperereza muri Isiraheli. Ubwo rero perezida wa Isiraheli cyangwa se premier ministre wa Isiraheli akumvikana avuga ko ibintu Iran ikoze ngizishyura ku giciro kinini nkuko muri buze kubibona nyine hano ku ifoto, akaba nyine yarabivugaga ubona ahagaze ameze nk'umuntu nyine ubabaye cyane ureba ibintu bimubayeho mu gihe yari yaravuze ko Isiraheli itajya iterwa ahubwo ngo nayo itera. Ejo bundi rero abantu bakaba barasenguye bavuga bati ubwo hari iriya nama ya G7 ibihugu birindwi bikize ku isi bari kwiga ku bibazo cyane cyane ikibazo cya Isiraheli cyane cyane ikibazo ngo cya Isiraheli na Iran. Donald Trump ngo ahise ahaguruka yihuta bitewe n'uko ngo uwo bita Benjamin Netanyahu ashobora kuba yarahamagaye avuga ati nabwo bwirinzi mwampaye barabusandaje. Akaba ari byo rero muri buze kubona ahangaha nabyo mukareba ukuntu muri make intambara hariya ngo imeze uko biri kugenda bimera. Twagala okutunuulira airport eya Isirayiri engeri gye yakubiddwamu update. Airport ya Isirayiri kati bwetyo bwefaanana, sajja bagikubye yonna nekka kwansi ku ttaka. Omugiraba airport bwetyo airport kati bwekola ki bwefaanana. Bu video tugenda bufuna olwaleero mu bungi ddala obulaga obujulizi Isirayiri bagikubidde ddala wadde abazungu bagezaako okweka amawulire nyo kino Iran kye yakoze ne webanga tezeemu kukuba Isirayiri kino kimaze okusitula Iran, era Iran eri waggulu kati owa Isirayiri okujjako Isirayiri ngezeemu neekola obulumbagano neekuba ne kati kino kyo kiraga obujulizi. Abantu badde babuuza Iran yakubyewa mumulinde mujja kulaba ebintu bingi. Iran yakubye ebintu bingi ne mugumiikirize mujja kulaba video bujja mpola mpola bagenda batulaga mpola mpola video kamu ku kamu. Eno ye yabadde airport eya Isirayiri yasese bagikubye yonna mpaka wansi. Airport oba ya kinnamagye bwetyo oba yabatambuze airport. Nyuma y'ibi bitero rero perezida wa Iran akaba yumvikanye avuga ko ibyo gukora bombe nucléaire cyangwa se ibyo gukoresha nucléaire ntayo babisabira uburenganzira ko kandi ntawe ubigena. Akumvikana avuga ko rero gukoresha bombe nucléaire ari uburenganzira bw'igihugu cya Iran nk'igihugu cyigenga. Akumvikana yibaza ati kubera iki abandi babikoresha ntihagire umuntu uvuga ariko twebwe twagira ngo turabikoresheje abandi bakavuga. Hagati aho ngaho rero humvikanye perezida wa Pakistan nawe avuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaramuka yivanze muri iyi ntambara natwe tureza tujya gutera Isiraheli. Ubwo rero amakuru yacu nyine akaba agiye guhumuza akaza guhumuza nyine tubereka ku bitero byaraye bibaye mu rukerera aho bagiye batera
ibigega bya peteroli na gazi. Hímale. Aha rero nyine muri Tel Aviv bakimara gusenya nyine biriya biro bikuru by'iperereza, bakunyarukiye bagukubitira ahari hari higher defense, ubwirinzi bwo mu kirere. Barabanza barabumena, bamaze kubumena bahita bajya ku bigega bya peteroli babiteramo amabombe, no ku bigega bya gaze naho barabitwika. Ubwo rero akaba ariho mubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo uyu munsi zirimo zishaka igikosi cyangwa se abasirikare bo kujya gufasha igihugu cya Isiraheli. Rero aha ngaha akaba ariho abantu bahera bibaza bakavuga bati muri byo ikizaneshwa ni iki? Abandi bakavuga bati Isiraheli ishobora kuba ari umutego wa Amerika kugira ngo ihugwemo ibindi bihugu bibone ukuntu bishwanyaguza Amerika, kuko muri iki gihe ijana tugezemo hagaragara ko Amerika nta muntu ukiyicira n'akaruru utega. Aha ngaha rero amakuru yacu akaba ahumuje, akaba yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda neza. Kurikira video uko byagenze. מעל שמי איראן, איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. אנחנו גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. הם ירגישו את נחת זרוענו. אני פה בתוך הממ"ד. יתר הדירה נפגעה. אבל מי שנמצא פה בתוך הממ"ד, בתוך החלל הזה, כלום, שום דבר, תסתכלו. אפילו התמונה נשארה שלמה. הבניין הזה בעצם הוא קיבל את ההמשך של הטיל שפגע בבניין הר החומות. רובו ישן, לא היו בו מרחבי ביטחון למיטב ידיעתי, אבל כל מי שהיה לו מרחב ביטחון והיה בפנים, כולל פה, בחדר שהייתי בו עכשיו, ובגרמי המדרגות. ובגרמי המדרגות בבניין שנפל, לא קרה להם כלום. מי שהיה במרחב מוגן, ניצל. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו ונסיר את האיום הקיומי הכפול גם של הגרעין וגם של אלפי טילים כאלה. זה לא יהיה, אנחנו מנצחים.